остаюсь. Потом, да, мы споем сразу. Нет, ну я могу пропустить. Да. Вот последний ряд. Ну, если вы хотите, да, оставайтесь. Да. Так, не пролезьте. Ага.
Дальше. Добрый вечер, хәерле кич, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без сезне композитор, пианист, Бөтен Россия һәм халыкара конкурслар лауреаты, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының композиторлар берлеге әгъзасы Алсу Сөнгатуллинаның иҗат кичәсендә күрүебезгә бик шат. Алсу Сөнгатуллина балалар өчен музыка, камера инструменталь әсәрләр, вокаль һәм хор әсәрләре, оркестр партитуралары авторы. Аның әсәрләре төрле музыкаль фестивальләрдә яңгырый. Әсәрләренең нигезендә композиторның уникаль иҗади күренешендә традицион татар музыкасы һәм заманча классика яңгырашы белән синтез чагыла. Алсу Сөнгатуллина иҗатының байлыгы һәм күп төрлелеге көнчыгыш һәм төрки дөньяның шигъриятен һәм фәлсәфәсен үзгәртүдә чагыла. Бу аеруча 2023 елның Мирас фестивалендә беренче тапкыр яңгыраган Лучезарная Казань Нурлы Казан симфоник поэмасында күренә. Алсу Сөнгатуллина шулай ук Таткультлап музыка, безнең җыр, Алкыш театр лабораториясы, Умай опера лабораториясы катнашучысыдыр. Ә инде бүгенге көндә әлеге уңышлар белән бер рәттә ул шулай ук укытучылык эшендә алып бара. Без инде кичәне премьера белән башлап җибәрәбез. Ул да булса Җиләк үсә әсәре. Бу әсәр композиторлар берлегенең күмәк җыентыгында да урын ала. Ринат Мәннән шигыре, Алсу Сөнгатуллина көе. Казан шәһәренең 11-нче балалар музыка мәктәбенең апрель хоры башкара. Җитәкчеләре Мөхетдинова Гөлнара Рифат кызы.
бар нәби артистларыбызга. Һәм без алга таба дәвам итәбез. Трио Эркена Кундаласы. Эркена Кундаласы Тоғы Алтайда символик урын алып тора. Хәзерге Алтай теленнән тәрҗемә итсәк, ул ягымлы кояш яисә ягымлы туган ил дигәнне аңлата. Риваят буенча, нәкъ менә шушы дала аша борынгы төркиләрнең яңа җирләр һәм яңа ватаннар эзләп күченүе булган. Башкаралар Камал театр оркестры солистлары кларнет Любовь Майкова, виолончель Марина Власова, фортепиано Варвара Терехова.
nani balalar için yazılgan. Bu 7 kıska jırlardandır. Bu da bulsa Üsi, Ateş, Bişiye, Kış, Bellibev, Kışık hem Yıkırık Su. Bu eser Balaşak Dünyası diye atılan jıyıntıkta yazılgan. Bu jıyıntık tanınan Tatar yazıcısı balalar şairi Cevit Tercümanov'un tuğuna 100 yıl tutulmayından yıl basma neşriyetinde bastırılgan. Başkara Dilere Nebiyullina.
koreografik muzikal triptih için yazılgan. U üç ülüşten tura. Hazır biz sizge onun üçüncü muzikal ülüşünü takdim edeceğiz. Boşqaralar, fleyta, Farid Cumagildi, skripka Kamile Sayfullina. Merhabat turunda triptih. Enver Şaripov sözlerine Qatnaş Xor için yazılgan eser. Birinçilerden bulup bu müzikal eserini Moskva şehrinin Dirijabl vokal ansambli boşqarar. Dirijabl akapelne birlik turgan unikal vokal ansambl. Onlar türlü illerinin zamançı kompozitorlarının eserleri bilen kızıksına hep original tilinde boşqarar. Әлеге триптихның өлешләре Қорлы яңгыр ява, синең рәсмең, башларым әйләнеп китте.
Oh, yeah.
Aşık buldum Selim'e, Selim'e, aşık buldum. Aşık buldum Selim'e, aşık buldum. Uyuyakaldım, uzakta vardım. Selam dedim, selam dedim. Bir doşinan, muhabbet oldum, muhabbet oldum, muhabbet oldum. Ben elime de okşap gitti. Ben uyuyakaldım, uzakta vardım. Selam dedim, selam dedim. Bir doşinan, muhabbet oldum, muhabbet oldum, muhabbet oldum. Ular yıkıldılar, Ular yıkıldılar, ben sana Sene söyleyenler, ben sana hikmet, sana nefretler. Yılan karşı gülenler, Selim'e sen git, ne elime sen, min, git. işler gele, Ne dostlar emelene, elene başların ellerine beden, minem ellerine beden. Говорю на русском языке, потому что это у нас гости из Москвы. Они приехали специально вот ради этого произведения. Я хочу рассказать, что несколько слов, что вот получилось, что это первые исполнители хорового триптиха. На самом деле написано для большого состава, для смешанного хора. Здесь, как вы видите, малый состав совсем. Это очень сложно акапелла петь без сопровождения, когда идет разделение голосов. То есть это очень сложно на самом деле. И, как вы, наверное, догадались, никто из них не является носителем татарского языка. Представляете? Они на своем энтузиазме постигали, интересовались, задавали даже мне вопросы. И они очень-очень сильно постарались. Является Анвар Шарипов, Анвар Богданович. Мы его приглашали, не знаю, про Челнов. Он приехал ли вот? Видимо, нет, да? Вот мне сказали, не знаю, про Челнов. Ну, подарил он замечательные такие слова, Шунда Сюздерберда. И когда я спрашивала, а можно вот мы с таким составом будем исполнять? Вы не будете ругать? Нет, говорит. Главное, что они с душой, главное, что им нравится музыка. Вот. И смотрите, вот уже Игорь у нас знает до 10 счет. Можно я попрошу? Давайте нашей публике. Потому что здесь собирается татарская интеллигенция. Это уникальное место. Шары-клуба, да, вот они тоже приехали, им очень понравилась вот эта атмосфера. И у Игоря замечательное произношение. Я просто хочу, чтобы вы это услышали. Ver, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Они замечательные ребята, они приехали с душой, знакомиться с Казанью, с культурой. И ждем еще раз в гости. Дорогие друзья, Хазринде Мин Зым Швай
найти такие названия. Вы можете просто поразмышлять, подумать. Мне пришли такие образы, но вы можете совершенно другие образы почувствовать, проникнуться и свои даже идеи, если кто-то захочет, может даже высказаться. Үз фикерләрне безгә әйтергә дә мөмкин. Монда шундый сәхнә, ул сәхнә дә юк. Без бит сезнең белән якын. Родник жизни, опережая время. Алсу Гатуллина. Две композиции для фортепиано соло. Жек у меня дебатала, Алексей Геннадьевич, кызга багышлап.
башлап, аны babası Әхәт абый Гафар birinci 4 yılın yazgan idi. Ondan sonra Әхәт абый aramızdan kitip vardı. Hem enisi Ayşe'nin indi bana ettiydi, yazıp bitirelim şu şiirini dedi. Emin yazıp bitirdim. Olsa var. Hem Alsuki yazdı, hazır biz anlayacağız. Biz Ayşe'kilerge değil şeydi, kilanmadı. Yazmanı şarıydı. Ayşe terel. Bu şarkı mindeydi de başa kadındı. Bilirsiz ki mindi başa o. Bir şey koyayım. Bir şey koyayım da. Yıldar Mingereyev sözleri. Boşkara Galiye Banu filminin tıp rol gireyinyası Dilere Nabiyullina. Bir sözünü etsem diyorum iken. Sizin bilen Rolaşasın kile, sileşesin kile. Mine bu kız, yükseletli kız. Onun bilen tanıştığım bir 2 yıl idi. Hem onda biz şulay onlara bağışlangan yıllarını hatırladık. Birinci prezentatsiya jimlik bulgan idi bizden. Hamine Dilere Korkuşkan idi. Bir de bunu sızmanda etmedi bu nesausu. Bu nindi eserler, nindi zor. Ne siz işittiniz mi? Ette, pesi, rahmet, şulday. Bizni alkışlar bilen boyutlarız. Hem mına bu jır hayırlı bulsun irteler. Birinci jır şulay Dilerege üsken kızga deyip. Onun tavışı bik matur. Hem mına o şular matur kiyde, uzun kiyde, mumlu kiyde. Biz tırıştık bu eserine şulay göstergay. Hem onun arıjarı kısı da yok. Zaten yolun başında bana yer. Hem bik yaratıp şulay sizge göstergay. Bulsun günler,
танылган җырчы. Казан филармониясе солисты Амир Әхмәдишин башкара. Прекрасные стихи, прекрасная композиция. Кім yolları? İskik mermer koşuyor. Violonçel Adelina Petrova, kontrabas Rüstem Nuriyev, hem solist Dilere Nabiyulina. Я, наверное, чуть-чуть заполню технический момент. Хочу показать, рассказать, музей
не только татар, да, называется деф. Вот. Выглядит как бубен, но на самом деле это ударный инструмент, натянут кожей. И здесь вот очень хороший биг шаг войнами. Вот сразу говорю, что я не заканчивала консерваторию по классу дефа. Вот. Но этот инструмент дает возможность, наверное, какие-то вот коды, атмосферу вот этой древности. Бұрынғыдан келген ниндейдір түп фикірлер бізге келеді. Вот когда мы это слышим, что-то вот на нас заложено. И мне хочется сказать, на самом деле, спасибо моим всем педагогам. Рахмәтләр әйтәм минем укытучыларыма. Чөнки менә бөтен биргән белемнәр ул монда үсеш бирде бу әсәрләрдә. И сейчас вы услышите произведение, это обработки двух достаточно древних мотивов. Вообще баит и винаджат – это древний жанр татарской народной песни. Вот все, что мы слышим, это все-таки такой достаточно новый пласт. Ну вот сейчас в Казани, конечно, идет возрождение вот этнической музыки. Мы сделали по-своему обработки двух баитов и использовали простейшим вариантом, потому что я исполнительница. Другого ударника у нас нет. Мин уйнашапмын, тырышырмын. Һәм ике бәйет, аның төп фикерләре бар, төп исеме. Беренче ул милләтнең аналары кызлар икән. Что у нации... Да, матери нации это девочки, женщины. И такая глубокая мысль, әйдәгез кызларга белем бирәбез. Давайте мы девочек взращиваем и будем давать вот эти вот образования. И икенче баит, второй баит, әйдә чыгып изге юлга. Он говорит о том, что давайте мы выйдем на святую дорогу и будем делать добрые дела. Пока мы молоды, мы можем себе позволить, а со старости уже не можем. А здесь простые мелодии, но надо погрузиться в сам текст. Когда приоткрывается вот эта атмосфера древности, там менә бу борынгыдан килгән безгә көйләрен без тыртырбыз сезгә. Хәзер бер секунд.
çıktı. Все по-разному, по отдельности они прекрасные музыканты, но вот дело в том, что мы очень мобильны. Нет, мы очень мобильны и можем раз так и как к одному концерту собраться в новом составе. Хочу еще раз вот представить Рустам Нуриев, контрабас, Акимова, виолончель, Камиля Сайфуллина, Полин Джумагальдин, да, из Казахстана. Bizga fikrlar berdilar. Shundoq bizning kishi deb shulay aytilgan bo'lar. Ham Dilara Nabiullina, vokal, sopran. Big Chef yetakchisi Gulnurxon Olubarashi. Gülnaz Raşidova. Biz sizden iktibarınız hem indi elbette жылы alkışlarınız için olur rahmetlerimizi bildiremiz. 50 kişide katlaşkan artistlarımızı yeni sahne türüne çakırabız. Şöyle жылы alkışlar bilen. Dilara Nabiullina. Yoldaşı Yıldız Mingullina. Татарстанның ат казанган артисты Амир Ахмадишин. Камал театр оркестры солистлары Любовь Майкова, Марина Власова. Aprel Hora hamalarının yetekçileri Müfeddinova Gülnara Rifat kızı. 50 kişinin alıp barışısı Min Gülnaz Raşitova. 50 kişinin yıldızı Alsu Sırlatulina. Hazır elbette sorularınızı bir alasız, fotoğraf alasız.